Sanibona, ngelinye ilanga ke ngangisewudriver nje lapha esiteshini lapha yangakwaphephu ke ngibona kunexongololo nje zabantu kunabantu labamemnyango ngathi khona into eyenzakalayo lapho. Hayi bese ngithi hayi ake ngiye khona nami ngiyobuka ngoba kubhlungu nokugejwa isigameko ekubeni ngathi usesigamekweni na usendaweni yesigameko. Ngase ngithi hayi ake ngiye khona nje. Khona uPepsel la eqaleni kube uBox bese ba uPhephu komkhulu odayisa nje impahla namafoni nama-airtime konke kanjalo kanjalo. Hayi ngifike lapha kunamaphoyisa amanye phakathi amaphoyisa yashutha pohloziwe nje kuphohloze nje iglass le kuphanyiswa kahle hle iroller door lena nje yona eyigwatshuliwe kwaseke esekubulawa neglass ngapha eceleni kwangenwa ke phakathi lapho. Okay ke ngifike ngime nami ke ngilalele ngibona ukuthi obabhiza amaphoyisa athatha ithombe benza yonke into laphana eduze kwethu lapho kume nje iveni yamaphoyisa la asebenza ngezinja uthi K9 i-dog unit ngolimi nje olujwayelekile kwabaningi bamile ke lapho nabo ke nje phakathi laba abanye ke kusetshenzwa yabona nje sithi sisamile kanjalo bese kuqhamuka enye indoda nje umfana nje futhi adlule nje eduze kwale moto adlule ngase-cagini le enenja phakathi noma la kulesikhadlana esinenja phakathi mayedlula nje vele imkhonkothi inja ukuthi ayimqede ikhonkothi ukuthi ayimqede ikhonkothi inja ayisimanga lathi nathi nje ikhonkothi umuntu uyabona ukuthi kube ngaphandle ngabe simlume yamqeda kodwa thina yebo yayikhonkothi kodwa hayi kangaka ngize ngithi mina lapho kwenza ukuthi udlule kakhulu yini eduze kwayo inja lena tshotshuke lapha phakathi kuthathwa impahla kwathathwa amafoni kwathathwa ama-airtime kwathathwa nje izinto eziningi kwaze kwakhishwa ne-drop safe i-drop safe ke la ukuthi mabeshaya ocashier bese bebona imali mhlawumbe isine ngani u-2000 rand u-4000 rand beyithathe beyifake ke kule safe ibizwa nge-drop safe lo nto leyo so imali ke bayifake lapho beyifake lapho so kubanjwe le drop safe ke yaqiqinga yasinda wayibona ukuthi iyasinda ngoba wawubona ukuthi bebehamba nayo yabehlula bayiyeka ngenxa mhlasimbe ye weight ngoba wabona ukuthi ihudulekile kunomzizimba nje phansi la la kade ihudulwa khona kusho ukuthi ingabe kwashaya isikhathi kwasa noma baphazamiseka base beyabaleka. So simile ke thina besimkhonkotha ke lo mjida le nja ke lithi iphoyisa ayiwoza layo nandoda yini inkonkotho yinja athi uyehlehlekisa nje athi uyehlehlekisa ngoba mina ngase ngikade ngangibona ke ngibona ukuthi ikhona indaba enalombhemu nangendlela nje ahleka ngayo uyabona ukuthi uhleka ngonembezo necala hayi ke limbiza iphoyisa livele limbambe imsondize eduzane nje limbambe nje yabo libambe ngama-Washington woza lapha faka sandle phakethini livuke nefoni nje entsha brand new thatha play phone hayi yami ifoni ngiyithengile faka lapha phakethini livuke nenqwaba yama-airtime khona ama-airtime akudala la ascrashwayo yabo inqwaba ama-airtime lapha ka-MTN aka-Vodacom inqwaba into engaka nje thatha le nto hayi lethi uyazindela hayi kucaka ukuthi hayi bube khona lo mbhemu la usho ukuthi lento uyithathe khona la wathatha phi lamafoni thatha phi le-airtime hayi ngoba basebethola nesibili enye ifoni ngapha hayi ambandaze hayi isheke induku hayi avume ukuthi hayi impela uyena ogangile kwaba kubanjwa kwabo ke noma ngasababonanga bebanjwa kodwa kwaba kubanjwa kwabo nje ukuthi vele lo mayiseqale bakhipha vele sebezoboshwa lahlangana lapho nje icala sengiyambuza ku7 ngithi mina kanti usuyaphi wena lapha uthi ngizochecka nje ngithi ngizochecka i-cost ukuthi osayitsheni batholani abukho nobufakazi mhlawumbe umuntu abushile hey angazi indaba yokugaxela kanje na mina angikwazi ukugaxela kanje ngithi nayi access hayi nokuthi uzocheck ukuthi ubufakazi ke bukhona wena ulethe ubufakazi obufakazi wena qobo ngangiqala ukubona umuntu ebanjwa red handed wabanjwa red handed leyo muntu mangithi umuntu ubanjwa red handed ke angibhedi mhlambe abanye bathi mhlambe ngiyabheda cha umuntu mayebanjwa uqotsheni uthi ubanjwe red handed isuka phi lento isuka mawukadubulala umuntu izandla zibomvu bese kuqhamuka umuntu okubambayo noma kuqhamuka amaphoyisa akubambe ngqo esigamekweni oqotsheni on the act ngesingisi ubhizi nalento ngoba izandla suke zinjani mawukadubulala umuntu suke zibomvu suke zinjani izandla ke red handed ingakho ngiyangizwa abanye bethi right handed bayabheda masithi right handed sisho umuntu osebenzisa isandla sokudla masithi left handed sisho umuntu osebenzisa isandla sokunxele
so manje kuthiwa red handed ke umuntu ubanjwe izandla zibomvu, ubanjwe on the act, ubanjwe esigamekweni, ubanjwe ngqo eganga. Ngisho umthakathi ke maye ebanjwe nje esegibela imfene lo muzi usuyebanjwe red handed, ngoba kugcina phela sekuyinto eyisisho ongayisho ngoba kuyigazi kuphela, kodwa uyisho ngoba uqonda ukuthi umuntu umbambe ngqo oqotsheni. Ngisho athi umuntu umbambe egibela imoto yendoda yomuntu, uyasho umfazi wami ngimbambe ngqo egibela imoto kamngani wami, ngimbambe red handed. Ngisho ungafica umuntu besempedeni phezu komkakho, lowo muntu umbambe njani? Umbambe red handed. Akulona igazi kuphela, kodwa uphawu lokuthi umuntu umbambe, noma isisho sithi umuntu ubanjwe oqotsheni. So naye lo mfana ke wabanjwa nje red handed ngoba amafoni amabili ayesephaketheni nemfaxa airtime. Kusho ukuthi inja mhlawumbe yayikade idedeliwe yahogela iphunga labantu akade bephakathi la, yasibuyibuyisela emotweni. Kanti uzothi esiwafuthi lo muntu onaleli iphunga kade linuka lapha emotweni, adlule lapha abanjwa boshwa. So ngangiqala ke nje ukubona into enjani waboshwa kanjalo ke umfana. Sengidake ngixoxe lo ndaba ngoba ngiyabona ukuthi kade ngagcina ukuyixoxa indaba isindala kakhulu. Igameko nje zasestation, igameko zaserenke, umuntu okhe ikhumbula kancane kancane nje. Siyabingelela nganzakwethu kuleli khasi lethu elunqa phambili umgosi. Yebo nganzakwethu-ke lana-ke umkhwanazi ukhuluma indaba enkulu owesilisa okwaba nguye owaziveza esigamekweni lapho kade kuqhekeziwe esitolo. Ngane zakwethu-ke wonke-ke amafoni atholakala kuyena. Siyambuza-ke umkhwanazi, wena ubuza ukwenzani uthi be-check-a i-post? Mina-ke nawe ngane zakwethu asihlangane laphayana kwi-comment section sizovo lwakho uthi uthini ngalolu daba. Siphinde sihlangane futhi nakwi-video elandelayo, siniphathele lama-video nezinye futhi izindaba ezihlabahlosile. Danko, bye.